این مرده گرنی اومده که یورا خریستیانین کنن پلیمیایی که خوگا نمیخورن بعد بگو نخواه امو خوب نخوردنشون یگون چی نفهمیدین شما بمیر و خریستیانین میکنی و در نتیجه بله برادرها ای آدم با نیزه میکشن. همه سلام علیکم برادرها، خوش آمدین با کانال اسیم شریپوف و با شما هستم من محمد شریپوف. و فکر خیلی شد که برادرها شما ویدیوهای پیشینه کانال اسیم شریپوف یاد کردین و یک ویدیو میشوه با پوچرکی ویدیوهای پیشینه، یعنی که این ویدیو در گپ میزنیم درباره پلیمیای نکانتاکتنی میگن، یعنی که پلیمیایی که قدی دیگر رو علاقه نداره واپشه نمیکنن. و برای برادرها در عصر حاضر ما اگر که بگوی پلیمینیوی هست که قدی دیگه آدمو کانتاکتی رو ندارن درباره تکنولوژی، درباره سویت تلفن سمارتفون و واپشه همه چیزا واپشه علاقه من تو است که اینفورماسیا ندارن، خینه باور کردن که نخوده که در همه خیلی وقت زمان همه خیلی جا باشه هست برادرها و معلومات درباره ایجا از جایی که مثال به نزدیکی آدم مثال جای سیویلیزوانی که در نزدیکی همو زندگی میکنن از همونجا خبرو میاد و از ایرسیومکو، یعنی که سیومکویی که با طریق هواپیما یا اینکه کوادراکوپتر یا همه یگون چیزای هوایی به نوار گرفته شدگی همه خونهاشون کپاشون همه جاهاشون همه خیلی اینفورماسیا رو درباره یا جمع میکنن چی قدر پشتوشت مثال دونه به دونه چقدر آدم است در این پلیمیو، چقدر این پلیمیو واقعی وجود دارن انیق شرافی چالش هیچ کس نمیدونه. برای چی که پیشو رفتن باردارو کی نه و خطرناکه. بله چی با خطرناکه خود در این ویدیو همش میفهمین. واسه که باردار در کامنتر ویدیو ذکر کرده اگه شما میتونین با یارده مثال که در اومده در برد جنگوار بوزینگا رو سوم کار کنین. بله اوزی بویای ریالی مثال کمای دونه به دونه میشه حساب کنین و هسته بازیای ویرتوالی شما میتونید در بازی ویرتوالی هم سوم کار کنین. همسال که برای رجیستراسیون و هم پروموکد برای بونوس به دست آوردن در کامنتر ذکر پیچیدگی. بالا باردار چه خیلی گفتیم حساب انیق هیچ کس نمیدونه، نه که با یکی از حسابا تقریبا از 100 تا پلیمیا واپشه در روی زمین کم نیست، یعنی که میتونه که ایدم زیاد باشه. و پلیمیایی که امروز دربارش گپ میزنیم سیلتینلسی مشتری و پلیمیایی که امروز دربارش گپ میزنیم باردارو نام داره چی سنتینلسی و پلیمیا در جزیره سنتینل قرار داره و بارداره این پلیمیا مشهوره در بین توریستا، در بین آدمایی که همه چیزا رو تحقیقات میگذرونن میکنن. با چی فعلشون مشهوره؟ با فعلشون که ریال نبارداره سپراتیولیت میکنن، مثال آدمایی که در اونجا نزدیک میشون، هواپیمایی که در اون نزدیک میشون با طریق لوک حرکت میکنن که او را بزنن، یعنی که چیزی که در اون نزدیک میشود نوبسته برای چی مقصد دارن چی چیز دارن خیلی چرا مقصدی وره نمیفهمن نزدیک نشین موده تمام کی چی فرق نداره. همه خیلی معلومات هست که برادرها تقریبا 60,000 سال سنتینلسو مشکین، یعنی که پولنی ایزولیاسیا از جهان بیرون زندگی کرده، یعنی که محکم واپشه کانتاکت نداشتن قطعی اکروژای شمیر هازی باشه عین زمان شموره و بله خیلی هم کمه تقریبا 250 نفره. و بله باردارو چه خیلی که ما گفتیم این 250 کس تقریبا نه، برای که میدونیم برای چی ورا انیق حساب کردن نمیشه و که ایورا یعنی که ایدور حساب کردگان پیش رفته خطرناکه با واسطه ایرسیومکو مثلا کدو میشه دیدن همون را حساب کردگان ممکن یاد شدیدن او برده کراولی کیسه دیگرش خوای او که اون کوربوری دیگه شکر است. یوش البته که حساب کردن قینه، یعنی پریمیر نه حساب کردگان و همه قدر آدم در جزیره مساحتش 60 کوادرات کیلومتر زندگی میکنن. نتیجه زمین لرزه اقیانوس هند سال 2014 هم برای سنتینلسو یعنی که به خیف و به ضرر گذشت. برای چی که این کار تصدیق میکنه که یه حاضر هم زندان. بعد یک چند وقت بعد تسونامی گذشتن ورتالیوتی правительства هندوستان در این منطقه یک چند استخدامات کننده همه جا را میبینن که ورتالیوت اتاکوات کرده است بودن با مقصدی او را سر کردن از تریتوری خودشون. البته سنتینلسو با آدمای بیرونه با لبای چیزی بیرونه مثال خیلی جوست رفتار میکنن، یعنی که اتاکوات میکنن و طلب میکنن که پیش اومدنشون یگون نمود نشون بدن که و مقصدی خوب دارن اومده استن. و من نمیدونم باردارو چه خیلی مقصدی خدمت میفهمونی که ما خبراتن قایت سلام کنی اومدگیم یگون فکری بد ندارم چه خیلی باید بفهمونی که یا تیر بالوگ نزنه، نه که نبارد هوزی اگر سلام کنی برای نبارد برای میزنه سلام کنی اومده است گفته میدونین که برای چی. و باردار یک چند پاپویتکای او را کمک کردن میشوه و چیزی که با او همچون کمک میبرن چیزایی که برای خوجگی استفاده میبردی
мисол ягон посудаву ягон пластикаву ягон чизи дигара мегиран истифода мекунанд, кокосҳоро мехӯранд ва куклаҳоро намедонам бура чӣ ба кукла мебаранд, куклаҳоро мегуронанд бародаро. Ва аз ҳамада интересаш бародаро, хуга мекшану неки намехӯранд, мегуронанд. Молодец, хуг намехӯрдиям. Ва статилои сирха боша, шоягум хеле маъқулшон мешавад, қабул мекунад, савзоша бошад мепартоянд. Ва далне ишида учёниҳо барои изучат кардани ӯво дар лаби ҳамин ҷазира ҳар намуд ашёҳо, ҳар намуд хӯрокҳо мепартоянд барое ки ӯро бинанд ку чӣ хел рафтор мекунанд, чӣ хел чӣ мекунанд. Ва бештар кокос вақте чизе ки ё мепартофтанд ӯ яъне ки осторожно меомаданд, проверка мекарданд ҳамон чизи партофтагира ва ҳамакаса меомаданд ба сари амура медиданд ки мисол бехатара мегирифтанд, чизе ки светиш маъқулшон шавад. Ва бародарам хадараш чӣ буд ки камтаре ки ба ӯ наздик мешидӣ, мисол ҳамон расстояние ки тири лук мераса, ҳаррӯз ҷои хушона мебароварданд, нишон медодану ченкниро сар мекарданд ба тарафи ҳамон одамое ки мисол да ӯ наздик шидестанд. Мисол расстояние безопасность ҳам қадар буд ки тири лук нараса. Уҷа ҳам наздик омаде ки тир мераса, ӯ чен мекарданд, ҳуй медоданд тира. Фарқ надорад ту ӯро кокос метӣ ё капуст. Ва оста-оста ҳам хел мешавад ки помош ӯода ё ин ки ай вертолёт мепартоянд, ё ин ки ай расстояние дур. Ма фикр мекунам ки ҳамин қадар безобита кардани мисол ҳамон племя вообще дар корам нест, барои ки ӯ қадар сол зинда мондагиянд, ӯ тарзи чӣ хел вуҷуват кунанд худшон медонанд. Фикр мекунам ва ин помоши ки роҳӣ мекунанд, ӯ помоши мисол якрӯза, дурӯза ё ки ҳафтаина по жизни ӯро ёрдам наметиҳем ку, правильно? Барои ҳамин фикр мекунам да хеле чизо вообще ҳамаи тарафи безопаснигӣ, ҳамаи тарафи безопаснигии худи ҳамин племя нараси хубай бояд. Барои мумкин ту да ӯ хӯрокай баре ки организми ӯ да ӯ мутобиқат накунад, ӯро наоборот касал кунад. Возможно. Ва бародаро, ҳамин хел соли 2006 дута моҳигира мекушанд ки дар лаби ҳамин остров моҳӣ гирифта иста буданд незаконно, яъне ки территорияда моҳӣ гирифтан мумкин нест. Ва вертолёте ки бояд меомад и баданҳои мурдаро мебурдад, ӯрам найза шаб мекунанд, сир мекунанд ва ин ҷасадҳо ҳамин хел мемонад дар ҳамонҷо партофтагӣ. Ва вақте ки бародаро дар ҳамон территорияи ҷазира наздик мешавад вертолёт, шамолаи ҳамон вертолёт мепаронад қимаки луч мешавад болои мурдаҳо ки сентинелсо, яъне ки нахӯрдиянд ин мурдаҳоро, просто гур кардиянд, ӯ қадар чиқириам не, просто хай гур кардиянд ки бу накунанд. Ноябри соли 2018 сентинелсо мекушанд, як американси 27-солаи дигара мекушанд, Ҷон Аллен Чо. Яъне ки ин одам дар чӣ мекофт? Не, ин моҳигирӣ намеояд, ин ба мақсаде меояд ки ӯро христианин кунад. Одамо қатъи контактировать карда натонистесиянд ки помощ битиянша, ай расстояние помощ метан, ин марда гарени омадаи ки ёра христианин кунад. Племяе ки хуга намехӯранд. Баъд бугӯна хӯ айму хуг нахӯрданшон ягон чӣ нафаҳмидин шумо. Бо меро христианин мекунед. Ва дар натиҷа бале бародаро ин одамам ба найза мекушанд. Ва учёниёро як савол сарош нашикастагие ки ин қадар мисол тараққиёт шудеста, ин қадар пешрафта шудеста ҷаҳон, не ки ё аяму аввал чӣ хеле ки буданд, то ҳозира ҳам хеле омадагиянд, чӣ ба ё ягон тағйирот, ягон пешрафта дар ё намешавад дида. То ҳозира намедонанд олимо ки ҳамо худшон самостоятельно алов дар дода метавонанд ё ин ки не. Не ки ҳамин қадараш ҳам медонанд ки сентинелсо ин племяҳое ҳастанд ки ай основной племяи худшон ҷидо шидагиянд. Метавонем бигем ки мумкин яъне ки ба дарғашон кардагиянд. Барои ҳамин аделниянд, барои ҳамин каманд. Бисёри учёниҳо дар ҳамин фикранд ки чӣ хел қатъиво способ биёбем ки контактировать кунем, алоқа кунем. Аммо ягон чиз пеши ман биёяд, братан, ҳамин хел кунем. Пай кори худтон шудем, мо нем бечораҳо зиндагӣ кунанд, мисол дар ҳамҷа 4,5 7,5 каса хай дар як остров будиянд, наоборот дар сивилизатсия ҳаҷум намекардиянд, вообще корам намегирифтиянд, даже намехостиянд ки шумо тарафшон бирем. Хай вообще кор нагирем. Ва одамое ки тарафдорӣ намекунанд бо во контактировать кардан, наоборот зиддият мекунанд, ӯ мегӯянд ки мумкине ки контактировать кардани мо бо ӯро мумкин заразит кунад ва ӯ бимрад. яъне ки ин маънои ӯро надорад ки мо заражонием, ин маънои ӯро дорад ки чӣ хеле ки мисол як вирус а як ҳайвон до одам мегзара, одам мембарад, не ки ӯ ҳайвон намембарад, барои чӣ ки иммунной системаи одам баробари ранги ӯ ҳайвон нест, мисол мутобиқат намекунад ба ҳамон вирусе ки дар ҳайвон буд, ҳайвон ба ӯ зинда. Мисол тамо мумкин касалое бошад ки иммунной системаи мо мутобиқат кардагии қатъи ҳамон вирус, мумкин қатъи ҳамон то есть ки зур биёра вируса, а дар иммунной системаи ӯ мумкин ки ҳамин чизо набошад ва ӯ контактировать кардани ҳамин вирус қатъи мумкин дошта бомбаранд, ё ин ки ҳамаи кор шавад наоборот, ягон чиз даво бошад ки мумкин мо натонем амуро бардошт карда. Барои ҳамин хай 5-6 кас бизаи мо сайро бегардан ҳамонҷо чӣ кор дорем да ӯ реале да бародаро. Ин қадар дунё калона дига кор монда ки шумо мерен
ҳамонро безубита мекунем. ва бародаро, як саволи айҳамада интереснаш дар ҳамин ҷое ки касе будона дар комментария бинависен, ҳаста племиҳое ки дар ҷазираҳои зиндагӣ мекунанд ки аз ҳар як тарафи аму 8000 километри растаян яй ба берега, ба замина, яъне савол дар иҷо ба миён меояд ки ӯ байн ба чӣ рафтагиян, чӣ хел рафтагиян, чӣ хел дар уҷа пайдо шудан, барое ки ӯ давним давно дар уҷа ҳастанд, ӯ нав рафтагӣ нестанд, чӣ хел ӯ дар уҷа пайдо шудан дар ҳамин қадар ҷои дур ки уҷа ҳар кас рафта ҳам наметавонад. фикротна бародаро дар комментария бинависен. ҳама хеле видео интересни бошад, шумо бинависен дар комментария бародаро. Видеои нав интизор бошем. Ҳамада хайр.